i pomaže Bog braći i rodu srpskom i da pozdravim junake koji su juče izašli na građanski zbor zbog ugnjetavanja života svih nas koji živimo na području Republike Srbije i šire. Govorimo o Srbima koji žive i na Balkanskom poluostrvu. Jezgro snage je Srbija. Narod u Srbiji je ustao protiv krvnika, izdajnika, lopova i kriminalca koji se zove Aleksandar Vučić i Ustavni sud je trebao da izda već nalog da se izvrši hapšenje kriminalca, dripca, lopova Aleksandra Vučića koji je juče organizovao protest na Novom Beogradu u jednoj hali i policijske snage koje su zloupotrijebile Ustav Republike Srbije. Jedini legitimitet koji mi danas imamo to je Ustav Republike Srbije i građani Srbije. Mi smo jedini ustavni ovdje. Svi ostali subjekti, imamo vladu koja je prošle godine izgubila legitimitet od mjeseca juna, znači praktično 14 mjeseci mi nemamo vladu, nemamo Narodnu skupštinu, nemamo zakonodavne organe po volji građana, imamo zakonodavne organe po volji i potrebi stranačkih lidera kao što su gospoda koje se pozivaju da su opozicija. Pozvao bi onaj sramotni POKS koji je organizovao blok političko-versko-nacionalni koji je imenovan u ime i prezime srpske države i srpskog nacionalizma. Stao je uz krvnika najvećeg izdajnika koje je Srbija u posljednjem razvoju mogla da vidi, to je Aleksandar Vučić. Mi svi treba vrlo otvoreno i jasno da izađemo i da se suprotstavimo zlu. Mi smo došli do ivice u kojoj bi moglo da dođe do velikog rata koji bi kome doprineo budućnost i ustoličenje, pa samo Aleksandru Vučiću, zato što on na regularnim i legitimnim izborima ne može da dobije vlast. On je izgubio prošle godine i zamrzao je građane na teritoriji Srbije tako što je proglasio bolest koja se nikad nije desila i mi nemamo bolest, mi smo vrlo zdrav narod. Međutim, manipulacije su vrlo prisutne, vrlo civilizovan narod koji poštuje demokratiju, poštuje život i pravo na život svih građana bez obzira na versku i političku ispovest. Međutim, šta se dešava? Dešava se velika manipulacija stanovništva na teritoriji Srbije. RTS nije otišao do ljudi koji su izlupani u Šapcu. Treba da se smeni policijska stanica Cela u Šapcu, da se preispita tačno ko je od policijskih službenika imao zadatak i ko je naredio da se povuče policija u trenutku kada su došli batinaši, kako bih već nazvao, razbojnici, koji su došli da tuku građane koji su došli na protest. Mi po našem ustavu imamo legitimitet kada nemamo ustavne organe, da izađemo na ulicu i da se borimo na toj ulici za prava i budućnost države koja preći da nestane. A zašto ta država može da nestane? Zato što imamo Aleksandra Vučića i kriminalce koji su na vlasti. Imamo Narodnu skupštinu koja donosi zakone. Nemamo legitimitet te skupštine. Mi imamo Narodnu skupštinu kriminalaca i lopova koji je postao politički sistem. To više nije ni politički sistem, to je neka struktura na teritoriji države Srbije koja praktično nema legitimitet građanski, nema ustavni, nego je to već neka struktura koja čini zlo. Ucenjuju se ljudi na radnim mjestima, na svim ministarstvima. Znači mi nemamo ministarstva koji su legitimne, ona su ostala da rade i rade po nacrtu i po potrebi gospodina koji je sad na, da kažemo, vlasti. Sramota. Pozivam sve političke službenike da poštuju ustav, da štite ustavni pravni poredak na teritoriji Srbije i bezbednost svih građana, bez obzira na pripadnost bilo kog oblika političkog, verskog i nacionalnog. Mi u ovom trenutku ne smemo da dozvolimo da uđemo u neko zlo i da u ovom zlu dođe do raznih bahatih sukoba u kojima bi možda mogla da dođe do velikih obračuna međuljudskih. To nama ne treba. Mi moramo da budemo zaista uzvišeni, dovoljno čvrsti, jasni i glasni u odbrani ustavno-pravne Srbije. Mi još uvijek imamo vrlo jaku, snažnu osnovu da možemo to da odbranimo. Imamo legitiman ustav. Jedini legitimitet danas koji imamo na teritoriji države Srbije, to su naši građani. Imamo ustavni legitimitet građana, imamo Ustav Republike Srbije. On je vrlo primjenjiv u praksi. On ima snagu, moć i mogućnost da zaustavimo ovaj haos. Znači mora da se pohapse svi lideri na teritoriji države Srbije po opštinskim upravama koji su napravili veliko zlo na teritoriji države Srbije. Moraju policijske stanice da se preispitaju ko su ti ljudi u policijskim stanicama, ko su ljudi u ministarstvu policije, vojske. Moramo stvari da zauzmemo i da postavimo jednu radnu
grupu odgovornih ljudi, na prvom mjestu Srba odgovornih. Mi imamo vrlo kvalitetne, vrlo časne, vrlo naučite Srbe. Naš seljak je ponos Srbije, ponos Evrope, primjer kako se gazdinstvo održava. A gospoda iz vlasti, kriminalci u vlasti, to više nisu ljudi koji su prema odluci i prema kredibilitetu građana zastupnici građanskog prava. Ne, to su kriminalci u vlasti. Mi moramo da budemo otvoreni, jasni i glasni. Znači, pozivam Ustavni sud da se mane stranačke politike. Ako se tu postavljeni da vodite brigu o srpskom narodu, o srpskoj državi i Srbiji, molim vas lepo, budite dovoljno odgovorni da prema Ustavu izdate nalog za hapšenje svih činioca koji su juče počinili zločin i koji su počinili krivično delo. Mogu samo da, možda vam se to neće dopasti, ali starešina koji je ispred Savskog venca policijske stanice izašao, njegov postupak je možda bio ispravan. Nijedan policajac iz te stanice nije napravio krivično delo. On je bio tu neposredno da smiruje emocije ljudi. Uspeo je, znači, da na neki način i suzbije emociju, da ne dođe do nekog zločina. Zločin se desio u Šapcu. Policijske snage su se povukle. Znači, Vulin, koji se predstavlja kao ministar, on treba da bude uhapšen. Zašto? Pa zato što je on bio jako dobro informisan kao svi mi. Ali ništa nije preduzeo da se suspenduju ljudi iz policije na teritoriji opštine Šabac koji su izvršili zločin. Nad kojim? Nad stanovništvom. Građani i po Ustavu imaju pravo da izađu kad legitimni organi ne brane taj Ustav. Mi nemamo legitimitet posljednjih 14 meseci. Molim vas lepo, ljudi, pozivam, znači, sve građane neka izađu na ulicu bez anarhije, bez zločina i da se ne pomeramo sa ulica, ali moramo da opsednemo Ustavni sud Republike Srbije. Ustavni sud je merni organ koji još uvijek ima vlast izvršnu. Ustavni sud treba da opkolimo i da budemo oko Ustavnog suda i Ustavni sud mora da da meru ustavnu da se ovo zlo zaustavi. Imamo ustavnu mogućnost da rešimo problem i treba ustavno da ga rešavamo, a ne nasiljem i na ulici. Ne treba da se zaustavlja autoput. Treba ljudi da obavljaju svoj život, to je okej, ali mi moramo da znamo šta moramo da uradimo. Znači, da opkolimo ustavne sudove na teritoriji gradova gde postoje i da pritisnemo institucije, jer to je jedina institucija koja ima težinu i vrednost pored nas, legitimiteta nas građana. Jedino smo mi ovdje ustavni, mi građani Republike Srbije, još uvijek Ustav Republike Srbije, koji pokušaju ko krvnici, zločinci, kriminalci, koji su se uvukli u priču državnosti Republike Srbije. Oni žele svojim nelegitimitetom da nam predstave legitimitet koji ne postoji preko organa javnog informisanja, da nam predstave kako da improvizuju rad opštinske uprave, da improvizuju rad Republike Srbije, Narodne skupštine i poslanika koji nemaju legitimitet donose bilo kakvu odluku, jer oni nisu tu po volji građana, nego po političkoj volji pojedinaca i grupacija koje su uzele za pravo i otele pravo građanima da postave poslanike koji će da brinu o Srbiji. Sramota. Treba da vas bude sramota, ali njih nije sramota. Zašto? Jer oni ne znaju šta je sramota, ne znaju šta je kodeks časti i poštovanja. Znači, pozivam vas sve koji ste na ulicama, nemojte da branite gane tokove ulične, neka ljudi prolaze. Mi subotom i nedeljom kao građani možemo da koristimo to vreme da budemo sa svojim porodicama i da se borimo za život. Mi moramo da opkolimo Ustavni sud na teritoriji Republike Srbije, da tražimo da Ustavni sud obavi svoju obavezu. Jer moramo da znamo još jednu vrlo važnu stvar. Boris Tadić, koji je bio predsjednik Republike Srbije, on je promenio Ustav u kome je 2006. promenjeno da činioci vlasti na teritoriji države Srbije su policija, vojska i sud. Promenio je da ti ljudi mogu da budu članovi partija. Zato ti ljudi danas, kako to kaže Vučić, prvo ide partija pa država. Ne, gospodine Aleksandre, ne ide. Znači, prvo ide naša država, naš narod koji je stvorio državu, pa u toj državi ide narod, naša država, pa onda idu partijska opredeljenja, politička, stranačka već koja su definisana po našem ustavu. Zašto niko nije od opozicije izašao? Pa zato što oni nisu opozicija, oni su sastavni deo apanaže, zloupotrebe budžetskih sredstava, od kojih oni dobijaju određenu apanažu na ime i prezime nekih akcija koje rade kroz razne projekte i oni dobijaju sredstva sa kojima mogu da raspoložu tokom godine.
Nemamo organa kontrolnog koji može da iskontroliše koliko oni kontrolišu ta sredstva na terenu od ljudi koji su dobili sredstva iz Republike Srbije. Tako gospoda koji su zlopotrebili ustav položaje, tako kontrolišu određene ljude. Mi nemamo opoziciju danas, opozicija jedina na teritoriji države Srbije smo mi građani i mi možemo da pričamo preko YouTube portala. Ne može niko da izađe na bilo koju državnu televiziju da kaže svoje mišljenje, da izrazi nezadovoljstvo, a nijedan organ ne može da iskontroliše. Pa zašto? Zato što su organi koji rade kontrolu i nadzor ministarstava ukinuti, oni ne postoje. Postoje subjekti samo politički, nacionalni i verski koji rade u ime i prezime određenih subjekata koji su na nekom nivou nelegitimne vlasti. Mi nemamo, ponavljam, legitimitet posljednjih 14 mjeseci. Možemo samo da ga vratimo, ako budemo jako mudri. Ova situacija koja se sad dešava ide u pravcu opšte narodnog ustanka, to nije dobro. Nije ovo ustanak, ovo može jako dobro da se iskoristi u ime i prezime interesnih sfera, ljudi koji ne mogu legitimitetom, narodnim, građanskim, ustavnim, da dobiju legitimitet. Mi moramo zaista da budemo mudri. I moramo to da suspendujemo. Moramo da budemo dovoljno kontrolisani u svojoj jakoj emociji. Zaista treba da se dese promene u Srbiji. Zaista treba da dođu ljudi od morala, od časti, od poštenja. Ljudi od znanja. Ne može klinac od 20 godina, od 30 da vodi državu. Ili da vodi neko ministarstvo. Ne može. Može samo odgovoran čovjek. Može samo neko ko ima znanje, koji je izašao iz tradicionalno čestitih i časnih porodica, koji je naučit i zanatom, koji je izašao sa sela, pa nama je selo uvijek bilo uzor. Sad mi treba da se sramotimo sela. Pa kako vas nije sramota da to predstavljate, a Srbi su najuzorniji seljaci bili i ostali na teritoriji planete. Pa Srbi su doneli civilizaciju, ljudi. I to nam se osporava. Gospodin Vučić pljuje po istoriji srpskoj. Kako te nije sramota, čoveče? Pa ti treba da budeš ponosit što ti se pružila čast da uđeš na taj presto, da kažem tako. Ali ne može čovjek koji nema časti i nema obraza, kad ga nosi ceo život pod guzicom, ne može on da zna šta je čast i obraz. Šta se desilo sa ljudima koji su stradali neki dan na Kosovu? Gde je policija? Šta je ustavno pravo naših građana, šta je ustavno pravo policije da zaštiti ustavni život svih građana na teritoriji Srbije? Po rezoluciji 1244 policija, ako ne reaguje policija koja je paravojna na Kosovu i ne zaštiti život građana, molim lepo, po rezoluciji 1244 imamo ustavno pravo da uđemo na taj prostor i vojnički da završimo stvar. Imamo pravo da pozovemo Rusiju i da se dogovorimo oko naše prava. Pa nije Srbija prćija nečija. Srbija je naša i uvijek će biti srpska i samo naša. Živela Srbija!